Imfungwa za AFC 23 na Leta iharanira demokarasi ya Congo zigiye guca muri Uganda. Reka twumve inkuru irambuye. Ku mugoroba wo kuri wa gatatu nibwo umutwe wa AFC 23 wagiranye ibiganiro n'itangazamakuru n'ikiganiro cyagarukaga ku masezerano baherutse kugirana na Leta iharanira demokarasi ya Congo. Aya masezerano yasinyiwe mu gihugu cy'ubusuwisi. Ihuriro rya AFC 23 ryo rivuga ko ryakomeje kubahiriza amasezerano, ariko Leta iharanira demokarasi ya Congo igakomeza kuyarengaho irasa abaturage naho yagira samwe mu gace ka Minembwe iginde yica abaturage. Amasezerano akuyemo ingingo zigiye zitandukanye harimo n'izo guherekanya imfungwa no guherekanya agahenge hagati ya AFC 23 ndetse na Leta iharanira demokarasi ya Congo. Ihuriro rya AFC 23 ryo rivuga ko bimvikanye ko imfungwa zizaza ziherekanywa hagati ya Leta iharanira demokarasi ya Congo ndetse n'ihuriro rya AFC 23 zizaza zicishwa mu gihugu cya Uganda. Aya makuru kandi arahurirana nuko mu gitondo cyo kuri wa gatatu nibwo abimukira bageze muri Leta iharanira demokarasi ya Congo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiji. Nkuko amakuru aturuka mu bimwe mu binyamakuru byegereye abantu bari ku kibuga cy'indege cya Njiji vuga ko irindi tsinda rigizwe n'abantu batatu ari rya kabiri yasesekaye muri Leta iharanira demokarasi ya Congo. Iri tsinda rishya ryahageze nyuma y'iminsi 5 gusa. Itsinda rya mbere ryari rigeze mu gihugu cya Congo ryari rigizwe n'abimukira 15 bose hamwe bamaze gusesekara mu gihugu cya Congo. Nyuma y'iminsi 5 nibwo itsinda rigizwe n'abantu batatu gusa rimaze gusesekara mu gihugu cya Congo. Tariki 5 Mata nibwo guverinoma ya Congo yatangaje ko itangazo rigenewe abanyamakuru ko hashyizweho gahunda yo kwakira by'agateganyo abenegihugu bo mu bindi bihugu birukanywe muri Amerika. Aya ni amakuru mwagezwagaho kufatanya na Afande Empire. Mekesho wako wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu ko kandi makuru nkaya aza umunota ku munota.